Ti Masakbayan. Ita papagayam, isabot mi kada kayo, ti umuna pa sa teserye tayo itaalawas ana pauluan. Awan makalapad. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan ba? Padasan ta mamot ti mapanag trabaho ijay syudad? Wen kaya't kumati mapan ag trabaho ijay. Ngam, awan mo kadwak amapan. Kayat mo ka di ta mapalta? Ibagak pa'y ka ni Apong nga adda kadwak. Tapno palubusan na. Ibagam atulungam to ida, no addan to sweldom. Talaga akas tanto ti ibagak. Marigatan nga minin nga agtrabaho iti bangkag. Talakay dan. Dakkel atulong kadakwada, no addan to trabaho. Malagipyo ka din ni Zenny agayem ko, Apong? Apay ka dahil ni Senay. Malagip ko ata sa anak pa'y mo't nga agkabaw. Agkuyog kami kano amapan ijay syudad. Agbiro kami iti trabaho mi ijay. Imbag no saan ka may sagmak iti syudad, apaw. Sa pa'y napintas ka. Sikati kapintasan dito'y barangay tayaw. Dakkel akon, Apong. Saan akon nga ubing abasit? Saan lang mag nga ubing ti may sagmak? Oray agtutubo wano nataengan. Agtalag tayo ka ni Apo Diyos, Apong. Iso apalubusan na kon. Dakkel atulong kadata no agsweldo ak. Saan tayo amarigatan? Anyati ko na ni apong mo. Umanugot ka din agpasyudad ta? Idida mo, di na kayat. Ngam inlawlawag ko kankwana adakkel atulong kada kami no addan ton trabaho. May mayat matlaeng no addan trabahom. Ngam ti dua kayo laeng agtrabaho iji bangkag. Day nga rutin bagak kankwana. Imanugot. Tanakapsot nga minen nga agarado iji bangkag. Paano tangarod nga agpasyudad? Inton bigatan Padasan tati agaplay iti kailoklokat a hotel ijay. Nakita mo dyan post da, akasapulan da ti crew iti dayjay akabarbaro a hotel. Wen, kunana iti post nga oray saan kano a college graduate. Basta kayat na lakit di ti ag-training. Day ta ti mayat, ta saan tamat nga rod a college graduate. Itataawanan ni Papam. Masapul nga ituloy mo amin at trabaho iti kumpanya. Sika ti mangimanihar iti negosyo ta. Bakit akon? Naimbag ko ma no awan sakit ko. Un mama, saan ko abaybay ang tinegosyo? Nasayaat. Masapul asaan ang mabangkrap. Nabayag ang negosyo mi ka ni Papam dayjay. Ikagumaak mama. Rumbang lang. Sika laang ti anak mi. Kat sika laang ti talkag. Mapanak nga rodin mama. At dapay meeting mi kadagiti staff ti kumpanya. Kumusta ti minasan? Awan pa'y mo ti report ti open pit department. Addan report da, sir. Inkabil ko dita may sa drawer. Addamat ang report ti underground department. Kat ti motor pool department nga. Igda ka rin ton madamdama, sir. I-check da kano pa'y amin na makina kan luglugan amar-aramat iti kumpanya. Masapulasaan ko apayan ni mama. Amo mati ugali ni mama. Di manding launay. Relax, sir. Lumakay ka aragos no kasta. Ay, sapay baruak pa'y matngarod. Unirod, sir. Apay, awan ka di pa'y nasirpat mo, sir. Imbag ta naalatadwa dito'y hotel na nagaplayan ta. Wen nga rod. Uray para dalos kan para kupin kadagiti tuwalya, ulas kan punda, okay lang. Iso na lang ta under training ta pa'y. Basit pa'y ti sweldo. Ngam inton malpas ti training, ngumatun tumatlaang ka no. Ano santan Ta saan tamot nga rod nakaturpos iti kolehyo. Nakitam ka din tinaglawa a restaurant di ta baba? Nakita.
Kung natay may sa akadwata dito'y apakaangayan ka no ti meeting. Wenno function hall dayjay a restaurant. Babak ng lakit di ti mapmapan iti dayja restaurant. Lakit di Naapapan amin at tugaw kan lamisaan. Iso at talaga ababak ng timapmapan ijay. Good morning, sir. Adto ti report ti Motor Pool Department. Good morning. Ikabil mo pa hindi talamisaan ko. Tanda pa'y meeting ko J-Class sa hotel. Saan nyo kadi ang masapol ti sekretarya iti meeting, sir? Addaak lang dito Pakisimpalangan dagiti papeles iti lamisaan ko. Diyo kadi kayat nga addamot kadwayo amapan iti class ang hotel, sir? Ladingitak, nga mabit kami lang ijay. At dapay sa bali apapanak, kalpasan ti meeting ko ijay. Ala, mapanakon. Sayang, di naktumot inkuyog. Nagmayat kat kuman ti makikuyog iti nagtaer, abos. Oh, apa yan? Kasla agim imagine ka. Tumangtangad ka ma, dita bobi dati opisina. Nakaisem kan agtantanamitim ka. Saan mo ta? Kinitaklaan di nagtaray nga alutiit. Ay, imbag pa nga ron di alutiit, tadamang talyaw abalasa. Di mo ko na nga awan ng talyaw kan kabalasang. Ah, oray, adamang talyaw kanyak. Awanan na ita, tadamot na nasawak. Anya kumangay no addamang talyaw kan ka. Talyaw laeng mo't. Kumaa no ibagada nga inayon mo idang asawaan. Ha? Sumraktan iti elevator, tamapantag dalos iti basement. O sige, mabayag mo't ngamin no bumabata babaan iti agdan. Kakaysuna saan aparit ti elevator. Ni, si Mardang ti elevator iti umuna a floor. Ada umunad. Ang mga no agturong mat ijay basement apapananta. Nagtaer alalaki ti umunan. Nakadisente kan, nakakurbata pa'y sika. Tangiwat mo. Kababain no mangad na ka. Imisam ang nakakita kan ka. Sana suplado, umisam ka mat Siyak ni Jake, anya ka di tinagan nyo, napipintas asan yata. Nox! Sanyata ka no? Manmanok ang mga ganday tabalikas. Sanyata! Saan mo ka di akayat ti sanyata? Miss lang nga Ruden, no day tati kayat yung ayawag ko kada kayo. Naglukatan ti elevator. Ay, rumor kami, tagdalos kami pa iti CR dito'y basement, sir. Rumwarak mo alangan nga agyanak dito yung nagti-elevator. Nagtaer ti kagiddan ta iti elevator. Saan ka di? Uray nagtaar. Ta saan ta apulos ang maikarikan kwa na. Madlaw abak nang kandi adal. Itsura na laangan. Nga madlawan na singpat. Imisam pa di nakita na ka. Mas daawak mat nga rod. Medyo imisam akmat. Nga mababain na kitay. Love at first sight samet daytan. Ay, ibagam ti agpayso. Tapno saan ko nga arapaapan nga agpaarimak to. Sika talaga. Kalukwan ti amom. Oh, sana kalukwan. Pudno laang ti bagbagak. Amumat kanya kon. Sa anak nga ipokrita. Saan ka di anasaya at ti resulta ti meeting nyo, sir? Kasla nakaununag mo ti pampanunutin nyo. Kwa. At dala nakita ka napintas abalasan, ijay nakaangayan ti meeting. May sakadimot nga owner iti korporasyon, sir. Saan? Diyan ka mo. No kunayo anak yung meeting. Sigurado anang nga tumot ti saad na iti pagtrabtrabakon na, sir. Saan anak meeting? At da ijay hotel ang nakaangayan ti meeting. Staff ka di ti hotel, sir. Diyan ka mo Basta, napintas sa babae. Simple kan ama.
Uray awan makeup na. At daatiwan na anak ka makeup a babae. Uy, talaga nga rin na pintas no kasta, sir. Ngamnay, sabalin sa dayta na. Ha? Nangakuti saritaan nyo ken ni sir. Anya nga tinagan ti babae a dinakamat na. Dahit atisan ko nga mo. Damagam kan ko na. Angam, apaya ka sila masuron ka. Saan mo? Anya nga ti trabaho tinasao a babae. Saan ko man na masong batang dahit sa ludsud mo. Amang ano, pati ni sir kat di na payam mo. Apay anada kamat ni sir deje a babae. Panag ko nakayawan ni sir kin ko na. Sigud kat sana kasjeti kinaseryoso na nung may papaniti babae. Saan ang mabalin nga ibawing na iti sabali a babae ti atensyon na? Adaak lang nga rodan dito eh. Apay adinak makita. Apay kulkulang ka dito'y boarding house ta. Saan mat Apay kuma maikulkulang ako na. Jay samat lalaki iti elevator ti pampanunutan. Anya ka di tayo ti baga na anagan na. Saan mat Jake, kano tinagan na? Uy, kunakon kat, iso ti pampanunutan. Angam, sa bagay, uray siya kat pasaray malagip ko ti panagisem na. Nagtaarsi ka. Adda kano VIP meeting da, ijay nga aldaw. Iso nga imbagada, ang mapantaag dalos ija CRT basement. Agkat-gatang kakaday ti chika o basan. Ada bunga di chika o di arubayan ti balay. Ngam, tiyak makapuros. Amin ang klase ti protas, kat gatangag, amalakay. Mapan kuntong matilako ijay syudad. No, ada ko maumay mang puros. Ipapuros mo ta agatangam. Awan mat ngamin nililibet a para puros. Nalaing nga umuli day jay. Narwam ngamin nga umuli. Manipod ubing da. Iso ti para uli yu idi. Wan nga raw. Awan ngamin lisyan na trabaho. Nagagait nga ubay. Ala, ta umay kamin to ijay, amalakay. At danto kadwak a para uli. Imbag ta naira na nakita ka dito ruwar ti pagtrabahuam, balasang ko. Saan akon nga umunagpay nga agdamag. Anya ka diti gagarayo, nana. Kinidaw ngamin ni apong mo, nga itit ko kano da ito'y chiko kan ka. Inla ko na ngamin kanyak, ti bunga na. Panawin gayam ti chiko ita. Nasamit da iti at chiko iji arubayan mi, nana. Wan, balasang ko. Tasyakmat nga ro tinanggatang iti bunga ti chiko ni apong mo. Sige, alaang mo, tamapanak magtan. Agyaman ak unay iti panangidanon nyo iti bunga ti chiko, nana. Awan anyaman na, balasang ko. Kagap-gapom lang iti opisina ng rumwar ka manan. At the appointment ko ita, mama. Agkita kami iti may sa hotel. Ang mga nujayak ton hotel ang maturong iti rabi eh. Iyunay-unay ko kan ka. Asaan pa'y amabalin ang makisinarak ka iti babae. Makaistorbo iti biyag mo dayta. Ay na, mama. Sa anak mo nga ubing. Uray pa'y, ang mga numakatumpong ka iti babae amang bankrupt iti negosyo. Nang runa no ropat kwarta day jaya babae. Saan a babae ti kasinarak ko, mama? May sa negosyante. Nasaya at matno kasta. Ngam, masapul atong palom amin apagayatak, Jay. Iti da ito nga edad ko. Kaya't pailang ni mama at ang lang ti desisyon ko. Tilaan kayat na ti masursurot. Adaan ka mo iti husto nga edad, sir? Awan pulos ti bukod ko apangedang. Ibaga na nga ikatan na amin akarbangak iti negosyo. Amin na credit card ko. Ipa-freeze na. Awan pulos mabati kanyak. Ay, dahil tati narigat, sir. Agmay-may sa kamot nga anak. Apay nga stricto na kakit din.
Jakman amo. Kasla ak robot. At ikayat dalaeng ti matungtungpal. Miss, mabalinta ka diti agsarita? Ha? Saan pa'y analpas ti Jutek, sir? Agungot ti boss ko. Ha? Mabalin ka di mat dayta? Nabayag kami na parokyano daytoy a hotel. Kanayon ming aramatan ti function hall. Di nak mabalin na paayan ti boss mo, itikid daw ko. Kidaw mo? Anya ka di tigagaram kanyak. Di na kumasingaan, sir. Nababaak unay, tapno ikam iti oras mo. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryeta yu itaalawas a napauluan. Awan makalapad. Dito'y drama tayo, ti masakbayan mo. Ti Masakbayan. Di napalabas, marigrigat ti adda panagbiag da Lilibet. Isu asimrek akro iti may sa hotel kan restaurant ijay syudad. Akadwa na ti gayem na ani Zenny. Iti sabali a bangir, baknang da Jake. Ngem mata pobre, kan naturay launay ti inana. Idi nakita ni Jake ni Lilibet, iti hotel a pagpapayan ni Lilibet. Adda na isang sangayan, anarik na ni Jake. Papagayam, denggan tituloy ti seryeta yu itaalawas a napuluan. Awan makalapad. Dito'y drama tayo, ti masakbayan mo. Nabayag kami na parokyano daytoy hotel. Kanayon mi nga aramatan ti function hall. Di nak mabalin na paayan ti boss mo itikid daw ko. Kidaw mo? Anya ka di tigagaram kanyak. Di na kumasingaan, sir. Nababaak unay, tapno ikam iti oras mo. Kayat ka lang matama kasarita. No kayat mo, agtrabaho ka iti iman manihar ko a kumpanya. Ha? Adan trabaho, sir. Anya ka di tinalpas mo, taibirokan ka iti nangat-ngato at trabaho miti kumpanyami. Kumpanyayo, sir? Saan na ka may kari iti kumpanyayo? Taawan tinalpas ko. Marigrigat kami lang amin. No awan nalpas mo, apay nga rod, nga damat trabahom dito'y hotel. Nasayaat da ditoy. Tauray awan nalpas ko. Pinag-training dak nga imo na, sir. Sige, tadapay papanak, sir. Nag-check-in mat dito'y dyan na taar nga agnagan iti Jake. Imbaga na, nga ipakadanak ka ni boss. Taagsarita kami kano. Sa anak nga imanugod. Loka, agpraktikal ka mat Lilibet. Lisyam kit din, tinasayat kumagasat mo. Saan mat nga rod asigurado? No seryosuan nak. Amangan nulokwan naklaang. Kasta ka ta? Ngam na da panagayat mo kan kwa na. Nakisarita ka laong kuma. Nabainanak, ididinamag na no anya tinalpas ko. Taibirukan na kano iti trabaho iti kumpanyada. Nabainan? Apay, linais na kakadi? Uno, adda iti tono na, timang lais kan ka? Saan makit di? Ada lang amin amak ko. Good morning, miss. Ag-check out akon iti hotel. Ngam jak pa'y amo tinagan mo. Mabalin ka di ama amo tinagan mo? Lilibet tinagan ko, sir. Apay ka di akayat mo, amamuan. Asino ako maapagtaktakam iti oras mo? Uray sino ka man. Napatag ka kanya. Saan naga po iti adal? Kwarta, uno kasasadi ti biyag. Pudno ka di day ta ibagbagan, sir. Sa anak nga gululbod, Lilibet. Pudno ti ibagbagag. Mabalin ka di nga ipakada kayo itigayam mo. Tayin tayo biit agpasyal. Kaya't ka asawan? Kadwata ni Zenny, sir? Una,
Masigurado ka saan ka nga umanugot no duwa talaeng. Ibagak pa'y ka ni Zenny, no kayat na, sir. O sige, agpanunot kayo adwa, tagsubliakin ton malam. At dapay aramidak iji opisina. Ken kasaok pa'y tibusyo. Anya di ko na? Isurot na iti pa nagpasyaryo ka ni Sir Jake? Iso tinang ibaga nga awisan ka. Ngamin, Jack kumakayat ti agpasyar akadwak ni Sir Jake. Anya ko matidakas na, kat pasyar laeng mat. Wan, kunamkit din ata mayat kan. Adak ba't a chaperon? No adda mading aramidan na ken ka, mabalin ko apang uran. Igaraw mo lata ti style mo ijay away, Zenny. Layatam iti pang ortimang loko kan ka. Saan ngagbalin kanyak ti loko a tao? Numang loko da, pang-or ti katukad na. Iso aginuyugoy nak anagadal ta idi iti arnis. Idi adda nang isuro, ijay lugar tayo. Adda pa nakita amalan. Kat sikati agbati dito opisina. Uy, itaman pa, sir. Ha? Sabalin sa tibayin laba ko nada. Si Kamat, tangiwat mo. Awan mo't ni mamam dito yung makangag ko ma. Makamukan na. Si kanti mabati dito opisina. Sige, sir. Good luck. Sapay ko mata, naragsak kayo ti dayta ako na malilibet. Sapay ko ma. Ang mga numadidye kadwa na ti makipasyar. Kat sigurado, di namat kayat ngagpasyar. Tamasapol na paigayam ti chaperon. Asino ni Lilibet? Kanapay nga imbagam amasapol na ti chaperon? At dabalasa nga namamo ni Sir Jake, agnaga ni ti Lilibeth. Inawis na ngagpasyar na, nga masapol na kano ti chaperon. Lilibet? Asino rin di babae? Anya ti trabaho na? Awan pa imbaga ni Sir, no niya ti trabaho na. Tidakas no maamuan ni madam. Sigurado akong trahan namanan. Maamuan na ko ma. Tapno paritan na amakisinarak iti dayjay a Lilibet. Anda ka di ibagbagam? Ay ko awan. At dala na lagip ko. Lakitam ka di ti apo kok, basang. Wan, ama. Naira na ang nakitak ijerwarti hotel nga imbagayo a pagtatrabahuan na. Imbagman ta nakitam nga raw. Maragsakan mo't, ama. Agyamyaman, kan agan-anad kayo kanwa kanayon. Saan kayo unay kanungag bambanog? Kasta ka na yun, ti bagbaga jay apok. Agpaiso mo't ngamin, ama. Ang mga numalabos yu ti agbanog, kat makapadakas kada kayo. Saan basag? At adang agsakitak no maikan ti bagbagay no sa anak nga gungunay. Basta saan nyo alabsan ti agtrabaho, ama. Sino ka di daytoy? Anya ti masapul mo? Adala ipadamag ko, madam. Importante unay daytoy. Masampol ang maamuan nyo. Ibaga mo no anya dayta tadyak kayat ti mataktak. Awan kita ni Sir Jake dito opisina. Inawis ngamin day di Lilibet. Sino dayta Lilibet? Kun napananda. Lilibet na ang matinangag ko anagan na. Kanjak ang muti kinatao na, madam. Sino ka? Empleyado ka kadi iti kumpanya. Wan, madam. Kaya't ko lang nga idanon kada kayo ti mapaspasamak kini Sir Jake. Nangag ko ti panangawis ti may sa babae kan kwa na, madam. Naimbag ta imbagam, si ka nga empleyado. Sige, bye. Nalipatam samutan nga adatang danak a detective ko, Jake. Saan ko nalipatan, mama? Apay ka diti detective yo, mama. Amo ka pimanaw kay ti opisina, kat nakisinarak kay ti agnagan iti Lilibeth. Mama? Awan ti dakas nga inaramid mi kadag iti babae a kakadwak, mama. At dala nagsasaritaan mi. Saan ko adamdamagan no anya tinaramid yo?
Ngamjak kaya ti papanaw mo iti opisina. Napirmaak dagiti rumbang apirmaak, mama. Nabiitak lang, mat. Saan ka di nga imbagakon kan ka? Ama iparit pa iti babae iti biyag mo, tamadadaol ti negosyo. Kaya't mo't samot nga i-freeze ko amin na kwarta iti credit card mo, Jake. Sir, apay akas taon na tiliday mo. Naamuan ni mama, apim manawak iti kalman. Kanada babae akakadwak. Anya? Agor ka man? Kakadwa ko naman, sir. Saan ka di amay sa babae lang, ti kadwam? Hindi na kayat, may sana. Isong ay nawis na tigayam na. Siguro istamat nga ron dahil ta babae, sir. Itala ang anak rik na ak iti kastoy, iti mas abalasang. Kung naman pasipsiputan ni madam. Kasanon nga? Dahil tangarong ti parikot ko. Kasanon, noawan pulos kwarta kan trabaho. No, kastamat lang. Itapay lang, agidulin ka niti kwarta, iti bukod mo nga bank account, sir. Mama, kidawak ko ma, asweldoan na kas may isang empleyado. Anya ti kayat mo asawan? Saan ka di ako kwata ti negosyo? Tapno adamat makuna kabukbukudak, mama. Tapno mapadasak mat, no kasano ti biyag ti ordinaryong empleyado. Ay, sige, tapno di mo mat ko na. Ibagak nga ro di ti accountant nga inayon na ka iti payroll dagiti empleyado. Agyaman naklaunay, mama. Adamat ten makuna abukod ko a savings. Into nagsweldo dagiti empleyado, agsweldo ka maten. Uwan, mama. Nasayaan man. Tapno di na kanayon nga ibaga, nga i-freeze na ti credit card ko. Uray di na ikan iti kwarta. No lakit di ada bukod ko a bank account. Adda ka di itantanamitin mo. Ha? Ay, awan, mama. Agyaman na ka. Tapinatgan nyo tikid daw ko. Nadamag ko ana inayon tinagan mo para iti na i-payroll, sir. Kinidaw ko kan ni mama. Tapno ada ikabil ko itibukod ko a bank account. Di na mamalin nga ibabawi. Tabukod ko matasweldo. Pudno ta, sir. Na mabalin pa ikidya at mangibangon ka itibukod mo ang negosyo. Talagang aramidak dayta. No makaurno nga kiti pagpuunag. Talaga amang ibangonak. Mayat dayta, sir. Ura ibaga ni madam nga i-freeze na ti kwartayo. Awan pagdanagam. Tadakat nga rod bukod mo a kwarta kan negosyo. Mapan kakadimanan ni Jay syudad basang. No makita man ti apo ko ket pakumustaam. Wan, ama. Igagarak ti magna iti asidag ti trabaho na. Barang mayra na arumwar. Idanon ko ti pakumustayo. Agyamanak basang. Di mo't umayag bakasyonan. Madanon to dayta, ama. Nabiit da pay mat ngamin na nagtrabaho. May kawaak nga may iti kawan ti apo kaok. Talaga akasta, ama. Marwam kayon tumo laeng. Wan mat kiti Si kalangan ti paraidanon iti kayat ko ngay bagakin ko na balasang kao. Imbag ta nagkita ta di tiruar ti trabahom, Lilibet. Mailiw ni apong mo kan ka. Kumusta ka kano? Nasayatak matlata ditoy, nana. Mabalin ka di nga ipauit ko ti ginatang ko a groceries. Tapakidanon nyo ka ni apong punso, nana? Balasang ko. Ay, kaasimot ni apong mo. Taagmaymay sa iji balayo. Kapilitan ngamin a pinanawag, gapo iti trabaho, nana. Ad-adda nga agrigat kami, no sa anak nga agtrabaho. Maawatan ka, balasang ko. Maragsakan laki din ni apong mo, no idanon ko dagiti ipawit mo. At dapay tinapay dita nga ikapena, nana. Mala, bayang balasang ko, taidanon ko kankwana. Kanayon kayo matan arumwar ka ni Sir Jake. Sinong batam ka din? Zenny, sa anak nga ta
nga agbidot ang makirelasyon kan kuana? Sinurot mo laang mo, tipit-pitik day tapuso. Nagasat ka man, nataar kan bak ng tinatumpungam. Oray no marigrigat ni Jake. Ayat aklat na. Awan makalapad iti panagayat ko kan kuana. Nax! Talaga akas tati sa utin na inlaw. Kano ak nga tamo ta makasarak itikas ka ni Sir Jay. Zenny, iti anyaman nga oras, dumtang ti kunada apanan ni Cupido di tapusom. Aguray kalaang. Sapay kumatakas ka ni Sir Jay. Ngamno sana kas kan kuana, uray saanan. Nalabas mat daytan. Saan mat amabalin ang magudwa ni Jake? Agmay-may salaang ni Jake. Saan ka kumangagsangit? Pagbabawiyang ka di, tinapasamak ka data. Di na ka di ay ayatan. Ay, ayatan ka. Ngam kasanon magbunga, tinaramit ta. Agbunga ko nam. Sungbatak, noan yaman ti bunga dayto nga inaramit ta. Agliday lakit din ni Apong Punso. Numamuan na day ti anapasamak. Imbagam nga ipaw-paw itam ni apong mo iti kwarta. Ikan ka iti ipawit mo kankwana. Kasagot ko matla kankwana. Saan mga pagrabangan nga ikan ni Apong ko? Paayam ka diti sagot nga itad ko kani apong mo. Hanggang kasanon, numamuan na tinaramit na. Masiguradok nga agliday. Anya ti aramida. Mariribo ka na. Dagiti dadakkel mo. Umanugot na ka dimat. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryeta yu itaalawas ang napauluan. Awan makalapad. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Ti Masakbayan. Ti napalabas, binili ni Madam Pasita ni Jake, asan ang makisinarak iti babae. Ngam iti agangay, sinong bata ni Lilibet ni Jake, kat nailawan dagitoy. Papagayam, denggan tituloy te seryeta yu itaalawas ang napauluan. Awan makalapad. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Saan mo apagkarabangan nga ikan ni Apong ko? Paayam ka diti sagot nga itad ko kani apong mo. Ngam kasano numamuan na tinaramit ta. Masiguradok nga agliday. Anya ti aramidak. Mariribo ka na. Kat dagiti dadakkel mo. Umanugot da ka dimat. Dayta ti parikot. Iparit ni mama ama kirelasyon akpay. Kasano ag narudita. Kasano no agbunga tinaramit ta. Saan kang agsangit ko nakmanen? Masairak, no makita kang agsangsangit. Kasano nga ruditan. Anya ti aramiden ta. Tapno saan pa amaamuan ni mama ti amin. Ilimod ta pa'y lahan. Anya. Ngam saan ka matan nga ubing. Tapno paritan na. Kanayon kamot na namala daw nga agawid iti mansyon. Ada ka dirumbang amaamuak, Jake. Anya ti kayat mo amaamuhan, mama. Nag-overtime ak ngamin, mama. Ado ti papeles amasapul akitak, sakbay nga agawidak. At dapat hindi panawan. Di akon makaawid. Maturog aklangan iti hotel, apakaangayan ti meeting ko, iti asino man a kliyente. Siguradom laang nga pudno ti bagbagam. Pagbabawyam no agaramid ka iti Jack kayat. Awan ti araramidak ama di mama. Ikagumaak mo ta parang ayon ti negosyo.
Akas makita yumat. Ni mato ti kita ti kumpanya. Nasaya at no kasta. Masapul nga agtultuloy ti iduduras ti negosyo. Kat saan kumaasi katigapuanan na tapno mabangkrap. Un mama. Kwarta laang tinapatag kadakwada. Kasanon ti relasyon mi ni Lilibet. Ay ayatak unay ni Lilibet. Uy, sa bahalin samot ng timapaspasama, sir. Anya ti kayat mo asawan. Ura ewan meeting mo, kanayon ka check-in iti hotel. Tangiwat mo. Ang mga nuad na traidor ditoy. Amumot ng tilislisyak. Ang adan ka mo dun iti husto nga edad, sir. Adamat karbangam. Awan apolos ti karbangag. Ti kayat ni mama. Kat adu a kwarta ti sumrak iti account na. Maladingitan akwaraken ka, sir. Kasla ka balod iti bukod yo apagtaangan. Ikagumaak away-away ang tibagik. Iti pagtaangan mi. Kat nililibet ti rombang akadwak iti bangunak apagtaangan. Nangagko ti saritaan nyo kini Sir Jake. Agtultuloy ka di ti panagsinsin narakda iti agnagan iti Lilibet. Nalabit. Adamat karbangan ni sir nga agragsak. Sa dino nga ti pagsinsin narakan da. Diya ka mo, ha? Iti hotel sa kanong agtrab-trabaho ti agnagan iti Lilibet. Hotel ti pagtrab-trabakwan ti agnagan iti Lilibet. Anya a hotel. Ti kabarbaro kano a hotel diti syudad. Mapanak tuman iti nasao a hotel. Taagdamagak iti may papan iti dayjay a Lilibet. Apa yan? Agtantanamitim kamatang, Davy. Ada impawit manen ti apo, ama. Nakasobre. No jak agkamali, kwarta. Nagpuskol betag no kwarta na ita. Saan siguro a kwarta amin na ita, basa. Kunana ngamin, ngayon sagot ka no ti gayem na kan ka, ama. Asino na ita agayem na, ta sagutan nakpay iti kwarta. Dayta, ti saan ko nga mo, ama. Damagan yun to kunkwana no agbakasyon dito lugar tayo. Kaano nga tamat nagbakasyon? Awan ka na iti nadakdakamat na. Ay, awan mo't, ama. Ag-check-in kayo kadi dito'y hotel, ma'am? Adda man damagan? Adda ka di empleyado dito nga agnagan iti Lilibet? Ha? Apay adam damagam tigayam ko. Kayat mo nga rod asawan adda agnagan iti Lilibet dito Apay ka di adam damagam. Tikadwak akro dito'y hotel, ma'am. Addan samit kunkunang dito a babae. Di na pala sumbatan ti saludsod ko. Manawak man langan. Agdamagak iti sabali. Na, timanaw. Ay, apay nga tadam damagan na nililibet. Adaman babae itay nga agdamdamag, no adda ka no agnagan iti lilibet, kano anya ti trabaho na. Sino? Kan apay. Dinamag ko nga rod no apay, kit madlaw a masuron, pinanawan nakitin. Suplada, babae. Apay nga tang agdamdamag, iti maipapangkanyak. Idi saan ko asong batan, ad na adimakkel, ti dadakkel a matana. Pinanawan nak, adumayamudom. Apay nga ta. Adda ka din nakakit kita amkan kwana. Itay laang mat nakita. Iladawan mo man ti tsura na. Ado ti dadakkel a kamuro na. Dadakkel ti matana, ken ababa ti buok na. Jake, imbag ta nakaumay ka dito'y dagos mi ka ni Zenny. Apay akas laburido ka. Adda ka di parikot mo? Adda na pan ijay hotel. Nagdamag ka no, maipapankanyak.
Kanuan niya kanu ti trabaho. Anya. Masapul nga ganat ka. Amangan no tay detektive ni Mama Dayjay. Detective? Sa anak mo't ama nagdakdakas. Tapno patiktikan nak. Wano pasurot nak iti detective. Anya ka diti itsura ti may nagdamag ako nam. Kuna ni Zany. Adadakkel ti kamuro na. Kan dadakkel ti mata na. Ababa ka no ti buok na. Babae ka di, wano lalaki. Babae. Ada ka di pagdaksan tiyo umay ti babae ang nagdamag iti may papan ka ni Lilibeth? Saan ko masigurado? Nga masapul nga aganad ni Lilibeth. Anya kumati ang nadanasan. Ada ka di managdakdaga sa rumbang alisyan na? Imbag jay sigurado. Ay, jak maawatan ti mapaspasamak, sir. Awan matimading aramidan ni Lilibeth. Atap ko lang matkit di. Sa anak pa sigurado. Anya day nga atap yo, sir. Sa anak ang mabalin nga agibaga. No sa anak pa'y asigurado. Pang-asim. Dumngag ka kumait ibagag. Anya ka diti ibagam. Seryoso ka mat. Pang-asim. Tano mabalin. Kat idulin mo ti itad ko kan kakwarta. Apay ka diti kwarta, Jake. Apay nga ipaigam mo kanyak. Sa anak asigurado. Ngam no adda o may mangipangtakan ka dito eh. May mayat nga ramatam ti kwarta. Kat ing kapay basit aglaman. Anya ti basol ko. Apay nga aglamangag. Awan basol mo. Ngam amangan remedyo da ti panagin na dayota. Awan makalapad iti ayan-ayat na. Saan ka di, Jake? Ngam no iso ti makagapo. Tapno dang randa ka. Agkita tanto iti masakpayan. Saan pa'y nga ita? Sapay ang dadagsanak, Jake. Masigurado ka nagbunga ti naramit ta. Agan-anat ka. Saan ka sumurot iti asino man ang mangawis kan ka? Numabalin. Bantayan ka kuma. Ngam kasanon ti kumpanya. Ad-adda maisagmak ka. Gapo kanyak. Adda kanunapan iji hotel apag trab-trabak mo ni Lilibet. Nagdamdamag maipapan kan kwa na. O sino? Kan apay? Anya ti masapol na ka ni Lilibeth. Ti pagsiddaawak. Babae ka no. Dadakkel ti kamuro na. Kan dadakkel dagiti mata na. Ababa ti buok na. Di mo ko na ni Davy. Kasta ni Davy, no iladawan, babantit sura na. Ang apay nga tangin naramid na rita. Mas daawak nga rod. Tinulagan nga ta ni mama. Iso matlagaya matumanamitim, idagdamdamag may papaniti agnagan iti Lilibeth. Kasla dasuron na ka ni Lilibeth. At dalakit di koneksyon ni Davy kan ni mama. Anya ita di aramidam. Papanamon. Kan sayang ti trabaho. Sapay masigurado nga agdadagsanak. Anya? Agdadagsan kan? Di kan tumat nga minaganan. Saan ko apagbabawyan ti panagayat ko ka ni Jake? Nga, kinunahan na adelikado ak kano dito eh. Apay nga ta. Ada nga ta makaiturad amang dangran kan ka? Kat awan matin aramid mo amadi? Panagkunak. Ti pan nakirelasyon ko kan kuana ti makagapo. Kasta nga ta. Pakabasulam ka din no agayat ka ni Jake? Saan anaing kalintagan day ta? Wan, Zenny. Awan to ti makalapad iti panagayat ko ka ni Jake. Kasta nga tamot ni Jake kan ka? Masiguradok day ta. Kasta ti mariknak kan kuana. Hello, madam. Hello. Sino da ito eh?
Ti empleyado ni Sir Jake, at damanin ipadamag ko kada kayo, madam. Amo ko no sa dino ti ayan ti babae nga agnagan iti lilivet amang gargari kini Sir Jake. Ayan day ta babay. Pagbabaw yan na ti panang sulisog na iti anak ko. Rupat kwarta day ta babay. Anya ka di ti aramidan niyo, madam? Apay damagam. Anya ko matibibiyang mo si kang empleyado. Damagam kit din no anya ti aramidag. Bye. Binabaanak manen iti telepono ti langad abaket. Di pa'y nagyaman mat. Sinalbag. Hello. Kaya't ko aduktalom amin ti may papan iti babae nga agnagan iti Lilibeth. Empleyado ka no iti kabarbaro a hotel dito syudad. One, kaya't ko aduktalom ti family background na. Itamot lang. Kaya't ko amaamuan iti kasapaan na gundaway. Naawatam. Sige, i-transfer kong tulangan iti account mo ti umuna abayad. Bye. Madamati dalos ko itay. Idinapan ti may sa alalaki ang nagdamag ka ni boss. Kasla ang amumat ni boss. Anya tinangag mo, adinamag na. Kasla tinagan mo, tinangag ko. Sana ka sigurado. Kasla biodata ni Lilibeth? Kasla ko na. Apay ka no ti biodata. Mas dawak nga rod. Pimanawak adagos, ajak nagpadlaw. Madinsamot dayto yan Numaalak ti sweldok iti daytoy katapusan. Pumanawak kun ditoy. Papanamon. Ay, narigat ti agbirok iti trabaho. Aghawid ka di? Asino dagiti dua lalaki anapan iti balayo, ama? Saan ko adinamag tinaganda? Dinamag dalaeng tinagandang itinaganak ni Lilibet. Imbagak nga ulilan, ket siyak lang nga apong natikad kadwana. Asino nga tadagijay? Tadamagan da tinaganak ni Lilibet. Jak ba namaw? Dinamag kaw, ngam kunadamot, akayat da kanula nga maamuan. Ada ka di daduma dinamag da, ama? Nadila ang Mike, kan dinamag da gayam, no ada kabsat ni Lilibet. Imbagak ang awan. Karkar naman da ita. Anya ti masapul dagiji alalaki, tapay akayat da ang maamuan dagita. Hello. Anya ti resulta ti inaramid yo. Anya. Ulila, dayjay ang Lilibet, kat awan kabsat na. Punso, tinagan ti apong na. Anya. Isubat lagay ang makayat na abaniitan ti anak ko. Awanan bain. Nagpuskol ti rupa na amang gargare iti anak ko. Makita ka di ti bakat asumungan. Kasla makapungtot. Good morning, ma'am. Anya ka diti maipaaymi kada kayo? Si kansamo ti agnagan iti Lilibeth. Kasta ngamin ti rupa ti ladawa may ti biodata. Apay ka di, madam. Anya ti masapul yo? Siyak ni Pasita Montes. Ti ina ti ginargarim a lalaki. Ha! Kunam siguro agbaligi ka amang baniit iti anak ko. Awanan ka iti bain. Mamirmiraot ka at talaga. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryeta yu itaalawas ang napauluan. Awan makalapad. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit.
Isagsakot kada kayo ti NPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami iting kay Panang Tarabay. Review script TIA 1-3. T. Episodes 1 to 3 begins with a title that already feels bold and unstoppable. Carries the feeling of something that cannot be blocked, cannot be stopped, and cannot be held back forever. It suggests a story about fate, truth, determination, and the kind of human will that keeps moving even when life places obstacle after obstacle in the way. This opening arc feels powerful because it does not only ask what the characters want, it asks what they are willing to fight through. When a person has a dream, a love, a truth, or a purpose that is truly deep, the world may try to stop them. Family may disagree, poverty may stand in the way, fear may slow them down, judgment may surround them, but if the heart is truly determined, there are some things that cannot be stopped forever. That is the emotional foundation of. The story feels like it is about a force that keeps pushing forward. Maybe it is love that refuses to die. Maybe it is truth that refuses to stay hidden. Maybe it is a person's destiny trying to unfold even when others try to control it. Whatever the center of the conflict is, the title gives the audience a strong promise. Something important is moving, and no one can easily block it. Episodes 1 to 3 likely introduce the first obstacles. In a story like this, the beginning is not only about showing the characters. It is about showing what stands against them. Who is trying to stop them? What fear is holding them back? What truth is being hidden? What dream feels impossible? What person is being underestimated? This is where the drama becomes emotionally engaging. A person may start in weakness, but the story may slowly reveal their inner strength. Someone may be judged by others, but later prove that judgment wrong. Someone may be told they cannot succeed, cannot love, cannot rise, or cannot escape their situation. But the heart of the story says, if something is meant to move forward, no wall can hold it forever. One of the strongest themes in these first 3 episodes is determination. Determination is not loud all the time. Sometimes it is quiet. It is waking up again after disappointment. It is continuing even when others laugh. It is choosing not to surrender even when the road feels unfair. It is holding on to hope when the situation gives you many reasons to quit. Reminds us that some people are strong not because life is easy, but because they have already survived so much. They may not look powerful from the outside. They may cry. They may doubt themselves. They may feel tired. But they keep going. That is the kind of strength that makes a drama meaningful. Another important theme is truth. Truth is also something that cannot be stopped forever. People can hide it for a while. They can cover it with lies, they can silence someone, they can deny what happened, but truth has a way of rising. The more people try to bury it, the heavier it becomes. The more they try to avoid it, the closer it moves toward the surface. If involves secrets, misunderstandings, or hidden motives, then these early episodes may be setting up the moment when truth begins to push against the walls built around it. Someone may be pretending. Someone may be hiding pain. Someone may be controlling the story from behind the scenes. But the audience can feel that truth will not stay quiet forever. That creates suspense. We want to know what is being blocked. We want to know who is trying to stop it. We want to know whether the person fighting for truth will have enough courage to continue. And we want to know what will happen when the things hidden in the dark finally come into the light. The title also connects strongly to fate. In many Ilocano and Filipino dramas, fate is not only about romance. It can be about family, justice, survival, and the journey a person must take even when others do not understand it. Sometimes life keeps bringing a person back to the same truth until they finally face it. Sometimes a person tries to run from destiny, but destiny still finds them. May show that some events are bigger than human control. People can plan, manipulate, and resist, but if something is meant to be revealed, fulfilled, or corrected, it will eventually happen. This gives the story a dramatic and emotional weight. It suggests that the conflict is not only between people, but between human resistance and something deeper. That does not mean the characters have no choices. In fact, their choices matter even more. If truth is coming, will they face it with humility or fight against it? If love is strong, will they protect it or betray it? If a dream is calling, will they be brave enough to follow it? If destiny is moving, will they walk with it or keep standing in the way? Episodes 1 to 3 may also explore the pain of being blocked by the people closest to you. Sometimes the hardest obstacles are not strangers.
Sometimes they are family, relatives, friends, or the very people who should understand. A person may want to move forward, but someone close to them discourages them. A person may want to tell the truth, but someone pressures them to stay silent. A person may want to love, but others say that love is impossible. That kind of conflict hurts deeply because it does not only challenge the goal, it challenges the heart. It makes a person ask, "Am I wrong for wanting this?" It makes them doubt their own courage. It makes them feel alone even while surrounded by people. This is where the story can touch many viewers. Many people know the feeling of being stopped by circumstance. Some are stopped by poverty. Some are stopped by family expectation. Some are stopped by fear. Some are stopped by shame. Some are stopped by people who do not believe in them, but speaks to the part of the heart that says, "I may be delayed, but I am not defeated." That is a strong message. Delay is not the same as failure. Being blocked for a moment does not mean the road is closed forever. A person may have to wait, struggle, cry, and fight through many difficulties, but if they refuse to surrender, their story can still move forward. Another strong theme is courage. Courage is not the absence of fear. Courage is moving even while afraid. The characters in this opening arc may not have all the answers yet. They may not know how the conflict will end. They may not know whether they will win. But courage begins when they take the first step anyway. May show that courage is needed when people try to silence you. It is needed when the truth is difficult. It is needed when love is judged. It is needed when your dream looks impossible. It is needed when life keeps telling you to stop, but something inside you keeps saying, "Continue." This makes the opening episodes feel like the start of a journey. The audience is not only watching a conflict. We are watching the beginning of resistance. Someone may be standing against pressure. Someone may be refusing to accept defeat. Someone may be beginning to understand that they have more strength than they thought. The drama may also show the danger of control. When someone tries too hard to stop another person's path, it often reveals fear. A controlling person may fear losing power. They may fear the truth. They may fear change. They may fear that if someone becomes free, the old system will break. That is why they try to block, discourage, or manipulate. But control has limits. You can pressure a person for a while, but you cannot always control what they feel. You can silence someone for a moment, but you cannot always kill the truth. You can block a road, but determined people often find another way. This is why the title feels so strong. It suggests that resistance may slow something down, but it cannot fully stop what is meant to happen. Also carries a possible message about love. If the central conflict involves a relationship, then the story may ask whether love can survive opposition. Love becomes tested when others interfere. It becomes tested when circumstances are unfair. It becomes tested when someone must choose between comfort and conviction. But the story may also remind us that true love is not only about emotion. If love is unstoppable, it must also be honest, responsible, and brave. It must not destroy others. It must not hide behind selfishness. It must not use fate as an excuse to hurt people. Real love becomes powerful when it stands with truth. That is an important distinction. Not everything unstoppable is good. Greed can also push forward. Pride can also refuse to stop. A stubborn person can also keep forcing their will. So the story must ask not only whether something cannot be stopped, but whether it deserves to continue. Is the force moving forward built on truth, love, and justice? Or is it built on pride, selfishness, and obsession? This gives the drama a deeper moral layer. The title is strong, but the story can show different kinds of unstoppable force. A righteous truth should not be stopped. A sincere dream should not be killed. A person's dignity should not be crushed, but destructive pride must be corrected. Harmful desire must be confronted. Lies must not be allowed to continue. That balance makes the story meaningful. It is not simply saying, keep going no matter what. It is saying that when your purpose is true, when your heart is clean, and when the truth is on your side, obstacles may slow you down, but they do not have the final word. Episodes 1 to 3 likely create this emotional foundation by showing the first signs of conflict. A person may be underestimated. A relationship may be challenged. A truth may be hidden. A dream may look impossible. But the story begins to build the feeling that something is about to break through. From a storytelling point of view, this is a strong opening because it creates momentum. The audience wants to know what will happen next because the title itself promises movement. We expect resistance. We expect obstacles. We expect people to try to stop something. But we also expect the truth, the heart, or destiny to keep pushing forward.
That is what keeps viewers engaged. We want to see who will fall, who will rise, who will change, and who will finally understand that not everything can be controlled. We want to know whether the person being blocked will become stronger or more broken. We want to know whether the people standing in the way will repent or become even more desperate. The strongest emotional message from this opening arc is that the human spirit can survive more than others expect. A person may be delayed, judged, rejected, or wounded, but if their heart still carries purpose, they can continue. Life may place bars, walls, and closed doors in front of them, but sometimes the will to survive becomes stronger than every obstacle. Also reminds us that when truth is involved, time becomes an ally. Lies may look powerful at first, but they need constant protection. Truth does not need to be forced forever. It only needs the right moment. And when that moment comes, the things people tried to hide can finally speak. This is a powerful lesson for anyone listening. Do not think that every delay means defeat. Do not think that every obstacle means the end. Do not think that people who judge you today will define your whole story. If you carry truth, courage, and determination, your path may still open. At the same time, the story warns us not to become the obstacle in someone else's life. Do not block someone because of envy. Do not silence someone because the truth makes you uncomfortable. Do not discourage someone because their strength exposes your fear. Sometimes the person we try to stop is the person life is preparing to raise. Overall, Episodes 1 to 3 is a strong and meaningful opening about determination, truth, fate, resistance, and the courage to continue when others try to stop you. It reminds us that obstacles are real, but they are not always final. Pressure is painful, but it can also reveal strength. Judgment can wound, but it cannot erase destiny when the heart refuses to surrender. The story teaches that some things cannot be stopped forever. A truth that must be revealed, a heart that must heal, a dream that must rise, and a person who finally discovers their own courage. In the end, leaves us with a hopeful but serious reminder. When the road is blocked, the story is not always over. Sometimes the blocked road is only the beginning of the moment when a person learns how strong they really are. Before we end, let me ask you this. What is harder to stop, the truth when it is ready to come out, love when it is sincere, or a person who refuses to give up? Share your thoughts in the comments. If you enjoyed this review, please give this video a like, subscribe to the channel, and turn on the notification bell so you will not miss our next tea review. Share this video with someone who loves meaningful Ilocano radio drama, and thank you for watching. See you again in the next story.